Good morning. Ngasi se ning thokaba numit ko ning thokaba numit ki card ki message yenga se ning thokaba numit ahamba da khoi gi number se ko number se 47 lere aduga kala na ngo bo gumba kai gumba dumai na sine bi bai ko aduga amana chak thongba da khoina kai haini hape aba se khoi gi chini ni khangdi sangom ni khangdi ngo bo machu gi chawa ya ba ko se dumai taraga happy ba hoi cheng budi ngo bo budi oire ga ta zo aduda hapa da ba se sangom gumba kai gumba katang chama sama haras ne ko sangom anok bana di hena phai ko adu leitraga di leitre ko dum adu sida dumai taraga adu Monday na dumai happy ba ko ado hamada khoi gi card hum ga tong thok tare ko nung ti gi yeng ba dumai na ko adu ga timing a phaba so hai pe di nga se nga shi gi wena timing a phaba kai kai leke hai ba to adu dum su yeng mi na rese ko ado khoi aham ba ko khoi aham ba da sile ko number 1 ko number 2 duka number 3 ko number 3 sile ado ahamba card ko hadi 1 khan ba ngai yenga se ko kai message la ke 1 khan ba gai gi oina thaba khar yam gani ko ngasi je thaba yam ba mate gumba kai gumba dumai na engon dari to bi ningai leita bodo aina loi namak pura ga thanga ga chat pa khot pa dumai taraga lei ko aduna id sida lei kaino hai tar responsibilities hai ga dra kari hai ga da ko id sida yamna leiba oina oibodo isa gi oina aduga hai da ai gi damak ta help to bi ningai gumba kai gumba dumai na leita ba khota ba su oina oibodo mingon da hai ba su he hai gan da ba mi so ga le ko adu han dei ko hadi saina hadi ngas isam sam na ha ba da ngasi khatang thau yam ba thaba yam ba khot pa mai taraga lai ko number 2 khan ba ngai yenga se ko number 2 khan ba ngai gi oina ha su ngasi thaba khar chin ba khot pa mai tar oina chamam na bodo maka hadi karom da na hana chat ka da ge kamai na hana tau ga da ge khot ka da ge ha ba ge ko hadi yana ba di tawri ko yana ba di shilli ba ka hadi pot se balance tau na ba leina ko makhot ni sida pot se par ga mai na hadi balance over gi mong da lai se aduna balance tau na ba di honari honara ga su leina ko yamna busy oi ba rush oi ba khot pa mai tar ga oire ko ngasi se aduga ahum suba card khan ba ngai gi oina haraga di ko hadi guidance gi matung ina follow tau ke no ko nam samna have the tarot card yeng mane ha jo tarot card te gi la ko message ko amai tar ga leina ko hadi guide kumba kai kumba hanaman natraga hadi ima ipa kai ka leina ke no ma thabak tau gi ko ti ani ningjing mangjing na ba le raga di guide kumba laura ga mai na kumba thabak tau bi ko sisna ko gi card ke message le ko timing se ke pung mari ga minute kun mapan da gi ayu kin ko sise mari ga minute kun mapan de na taru ka minute mapan phang le re da gi tare ka minute khai de na mapan ma khai phang le re ko adagi nundhin gi na baro ga minute yang khai ma thoi da gi na pung tare ka minute kun tare ka minute tram doi phang le re ko nungdang gi na mapan ga minute khai ma thoi de tram ma thoi ga minute tram ma thoi phang le re ko aduga nungdang a theng bai na baro ma khai da gi na mathang gi nongalam da gi mari ga minute kun nipan phang le ko sisina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu sil le re khoi gi daily card message se ado monday oi bani na ko khoi gi cinnamon rituals kumba kai gumba adumai na gumba to bi be ko hadi monday se kaino to ina ko kai hani hadi hapta gi hobo na minina ko adun hadi kubak ta kadang cinnamon gumba kai gumba hapa khoi gi dukan lom da kai da tumai taraga blog gumba to san bio ko sisina khoi gi monday to ba ya ba aduga monday gi card message le recommend thank you